कौन पाटे सब भल तो तुम भाई तुमको कथा देइथिला आमे सांग होई बुलाबुली करिया खिया पिया करिबा सेही कथा को आज रखिकी मु तुम पाक पुणी फेरी आई तुम भाई तुम पाक आज पुणी फेरी आई आस आज आम गाँ मान जगतसिंहपुर जिला आम जो गाँ अच्छी से आम गाँव में गोटे बढ़िया जागर जात्राटा पड़ी आम आज से बुलाबुली करिया खिया पिया करिया खाई पी की पूरा रेडी है पुणी घर को जीवा आ कौन एटू कौन बुलत ना राति सारा तो चलो आउ जमा एत आलतू फालतू कथा न गपा गपी करी आम जा से बुलाबुली राउंड टे गोटे मारिकी पुणी ये पलि आसिया। माने भाई विश्वास करनी से जागर जात्रा एत भिड़ होता खाया स्टल पड़ी से खाया स्टल भर पशिगली माने हाथ गोटे गोटे टिकेट आनी बोली खाया टिकेट मैंने मतलब 5 मिनट लगे तो मुझे किसी कहा कही करें कि से डायरेक्ट रिव्यू दवा कथा से रिव्यूटा मुझे पाइलि मुझे जो आम इंट्रोटा सुट करी पुणी से पलि आई ठुंका बोटे खाई दोसा टे खाई चाट टे खाई आउ लस्सी टे पीची लास्ट को
ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଭଣଜା ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ତ ଆଜି ଅବାରିଆ ଆଇଁଷ ଖାଇବିନି। ଆଉ ମୋ ଭଣଜାଟା କ'ଣ କରିଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ଚାଉମିନ ଟିକେ ଖାଇଛି, ପକୋଡ଼ା ଟିକେ ଖାଇଛି, ଅଣ୍ଡା ରୋଲ୍ ଟିକେ ଖାଇଛି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲସିଟା ପିଇଛି। ତ ଆମେ ମାମୁଁ ଭଣଜା ମିଶିକି ତମର ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଲୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସବୁ ରିଭ୍ୟୁଟା ତମର ଏଇଠି ଦେଇଦେଉଛୁ। ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଆଉ ଚାଟ୍ ଆଉ ଦୋସା ଭିତରେ ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ପଚାରିବ ଯେ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀଟା ଟିକେ ମୋତେ ଲୋ ଲାଗିଲା, ଚାଟ୍ ଦୋସା ପୁରା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ମାନେ 5 ଷ୍ଟାରରୁ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ପାଇବ 3 ଷ୍ଟାର, ଚାଟ୍ ଦୋସା ପାଇବେ 5 ଷ୍ଟାର। ତ ମୋ ଭଣଜାକୁ ଆଇଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ଖାଇବାକୁ, ତ ମୋ ଭଣଜା କହିଲା ଯେ ମାମୁଁ ଦେଖ ଚାଉମିନଟା ପୁରା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ମାନେ 5ରୁ 4 ଷ୍ଟାର, କିନ୍ତୁ ପକୋଡ଼ାଟା କୁଆଡ଼େ ପୁରା ନଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା। ପକୋଡ଼ାଟା ସେ 5ରୁ 5 ଷ୍ଟାର ଦେଲା। ତ ମୁଁ ତ ଆଇଁଷ ଖାଇନି, ଭଣଜା ଯାହା କହିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତମକୁ ରିଭ୍ୟୁଟା ଦେଇଦେଲି। ତ ଲସିଟା ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏମିତି କଥା। ଆଜି ଏତିକି ଖାଇ ପିଇକି ପୁରା ପେଟ ଭାରି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେବନି, ସିଧା ଘରକୁ ଏଉଠୁ ଗଲାବେଳକୁ ଏତିକି କହିବି, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ମୋର, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଦେବ। ସବୁବେଳେ ତ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ କି ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରୁନ। ଏଇଥର ତମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତମେ କରିଦେବ, ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ? ହଉ ରହିଲି।